Kenyotrap Integrated Terrestrial Organization HITO Jante Hills District Metakasi Karpsan Teregyayong Kalahir Chapramer Bandit Pyndam yang kentin nongway keblai kyrteng Garampani ya kasapai katkum kan notification bayo khasau terai ulber ajar kanyo bayo the Government of Meghalaya General Administration Department B kabla thoshai bah kentin Garampani kandena sapai ya kanya kajing leit Pyndam la yalam du President HITO Jante Hills Malaya San war ubaderu Assistant Secretary Sengkeme kanya kajing leit Pyndam jong HITO kadai namar bakatanat kadai banpet kiklem le ya kanya ini kalian HITO Jante Hills unit the one in it how pramer hagni galat ulaj sampai hadin wo yo notification go sarkar de pembi kana dok khatsau trik benawalai ada khanyau go tip no ya gni gathau beruti galat untuk ulaj sampai Hindre bo yo klai bo kon bagani di konstan department do gitu gisnam em chimkiagi ho pembat ya gni ruti ni signboard kamu di yo ini wo thok bagi di tin nongwei wo ang di tin Garampani wo i kam gi buru kenar ni wong tip i ti unjuk tip i ti kam tip i di tin Garampani kam ten yang ka jong sen nei gasni de wan ni wo komplek ini yo penciai yo kun yo gani galat ulai section sapai ai wo to abilu bin di kam bo di signboard to bo di pertutrei yong i ikten yong i kejak buru nyau trip yong i dawai la lagi konstan department upan yu chim kiagi na yo kendo pyndam yo pen im chwai ga kten yong i wong to ubo ni kten nongwei di ha ga yang tik ni ni wong to kam kesen hi upan im ni yo ga kten penrei ga yong i wong to upan ne wong to upan hai le to pen kemai ya ka kten nongwei karu am tu dawai nang nahan ladang im ki thau ki dulu buat beri nyau trip ni orang pun nak dok di kten nongwei ko di